Hey guys, I'm CJ welcome back to my channel. So today is March 5, 2022 and it's 3 o'clock in the morning. So we will be going to Bantayan Island today kay kasal ni Idol Wanderer Photography. I know guys, kay lagi mo niya kay siya sa pinakasikat na photographer sa Cebu. Kay will be mag-trend iyahang mga prenup photos, no. I will take you guys to Bantayan in 2022 and let's see kung saan mo ang pasuruyan, no. This is gonna be a fun travel vlog kay lingaw atong karon. So mo nang don't forget to hit like and subscribe and please watch this video until the end kay I need watch time, kaya nakaroon akong watch time. Sige pag-petos. Alright, don't forget to hit like and subscribe. Please be a responsible traveler and leave no trace and share peace and love. Guys, so we're here at Hagnaya Port sa San Rem and we are heading to Bantayan Island. Okay, mahimog taon sila. Nangimita na si Idol, so sa una tagay sulungon karon kay kasal mo. Iba mo guys, si Idol guys. Ilaglag lagi na yun. Si Idol guys. Kani si Idol. Yan na lang to. Nasa mong tagay ni Idol. Namatay dito sa siraw. Kuan picture reveal daw. Picture reveal. Tara. Padoon namin sa Bantayan Island. Island. Okay. Welcome to Bantayan. Dara pang tanong. Maing bungkag. May ikaw ka sa vlogger na. Asa mong kaon? Lagi kay bagong recruit. Mo guys, if namo diri sa Bantayan, make sure nga mari mo sa Coca-Cola food court, tapat na di siya sa merkado. Paradahan. Paradahan. Yeah. Ari mo sa English din eh. Oh, English. You? Ato na promote sa ida sa super total na taong. Oh, visit Laag Kape guys. Visit Laag Kape na mo sa Bantayan. Oh. Yan na kay coming soon nga branch sa Santa Fe. Oh, di ba? Dol-dol na sa kuwan sa dagat. So, nag-order ko caramel macchiato. Mako nun yung best seller nila. Idas. Caramel. Bantay lagi. So, wawoy. Grabe. Mga bini-bini, oh. Bini. Hinay lang gud nga nakaw. Hinay. Tasoy. Hey guys, kumunta na may sa kasal ni Idol. Oh, mga bini-bini. Miss Canada. Canada na rin. Mga tao na may mga tao. Wow. Let our response be Sana All! We're here at Sofia Beach Resort and there ang reception ni Idol. Idol, we can't wait to eat lechon. Please, lechon. Oh, macaronisan, fruit salad, spaghetti. Mo niya mong ibaligyaw niya sa kuhan ka ng itsa-itsa ba? Sanggaw.
Where's the countdown? All my ladies. Idol. Idol, ato na may tulong. Mga to na, idol. Sorry kayo, nabayad pa ko ah. Sorry. Oh na to, thank you guys. Mama. Share peace and love. Share peace and love. May Laag Kape. The last time nanay ko tadi kita makakasabog ko guys. Aray, nagaon na. Mangaon. Happy birthday. Happy birthday. Advance. Iliwin, ang gana akong putog ipang kaulo mong galing. Ang pila lang mga kabuo. Tama ko, pinapila ka putog ipalit ni Sheila, balik 100. Hinipalit pag i-chula. Hey guys, so alas 12 na. We're planning to go to Santa Fe. We are planning to go to Santa Fe later, but before that, syempre, mahapit sa mesa, Laag Kape. Kaya mga play mi, kaya pangdoka mi, panggusla mi. Kasi lagi, kubog sila gabi niya. Ako ko na inom kayo kay syempre. Ninja mo gusto kay Tito, biyata, atong tuhod, ito ang ulo na sakit na. Ice cream. Rame. Walang ganito sa amin. Then, drink. Drink. Pass. Recommended special. Affogato. Spell affogato. Affogato. Hey guys, so we're here at Santa Fe now and we are heading to MG Square to have our lunch. It's currently 1:22 p.m. The weather is gloomy. So after this, we will go to the beach and we will swim. Kanay, kanding man siya, di siya maligod dagat daw. Tingog sa kanding di. Girl prop. Tingog sa kanding daw. Tingog sa kanding. Meha. Lain. Smell it. Wow. How to smell success? Yan ba? Ito magdag-open ko no. Pag-yum burger sa bus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wala kanila lagi. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. How old are you now? 29. Hey guys, so we just finished eating our lunch. 2:43 p.m. We got 15 minutes to go to the beach and catch up the last trip going back to the city. Because we will eat this in the beach. In the beach. Hey guys, so muna may kaligo. I don't know if you guys can hear me, but and time check 3:48, almost 4 o'clock. So we should be preparing to go back to the city, no? Importante na yung taon, no? Nga, dili makancel ang biyahe, no? Kaya na. Okay pa, kuya? Kapay, biyahe? Napa, 4:30? Ah, sige. Mo, Amiron?
Wala na ng 6 PM nga swimming. Or nagyapon. Kanang shoreline sir, bawal. O gabi eh. Oo, kanang gabi ba. Kaya na may magkuan din, mag-roving. Roving. Pero kung mag-inom, pwede na sila sa kuan, dagat. Oo, pero Sa balas. hindi sa kanang Sa karang nagit tubig. Action, nagbalik ang mga turista din, no? mga kuan, Foreigner. foreigner. Ito naman ang kuan, international flight. May noon, kaya naghan ng tao. Kasi pangalan ni mo, Ting. Pati. Kati, o. Kung channel, Ting. Hey guys, wala namin dali sa barko. Guys. Habang barko. Dili ka kasi lang daw interview. Wala na itaw. Tuya kayo ang kuhan barko suki ang kanang dagat. Suki dagat suki. Guys, Suki karon pa ni epekto ilang gipang inom gapon. Karon pa may nangahubog, guys. Sal, okay ba ka, Sal? Araragin mo sa tubangan. Amping taga na yung mga bay. Mga besh, mga bay, mga surfing lovers.